Gusoma iyi titre ubonye ku nkuru ntabwo bihagije guhita wanzura yuko koko isi igiye kurangira, kuko ni Huye umugabo arashinjwa gusambanya umwishywa we w'imyaka 5. Bihuze n'iyi nkuru y'uyu musore w'Imuhanga nawe ukurikiranyweho gusambanya nyina no kumukubita. Ni inkuru z'uruhererekane ziraza gutuma uvuga aya nama hano koko. Nkuko twari tumaze kubigarukaho muri izi nkuru zacu, tugiye kugaruka ku nkuru y'Imuhanga y'umusore ukurikiranyweho gusambanya nyina no kumukubita. Nkuko wabisomye niko byagenze koko. Ni inkuru yanditswe na Kigali Today ikomeza igira iti ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga bwashyikirijwe dosiye y'umusore wasambanyije ku gahato nyina akanamukubita. Inkuru Kigali Today ikesha ubushinjacyaha ivuga ko umusore wavutse mu mwaka w'1997 ufite imyaka ibarirwa muri 25 mu murenge wa Mugina, aha ni mu karere ka Kamonyi, intara y'Amajyepfo, yakururiye nyina mu buriri aramusambanya. Ukekwaho wemera icyaha avuga ko yumvaga yifuje nyina akamukurira mu cyumba akamusambanya. Uyu mukecuru wasambanyijwe yavutse mu mwaka w'1961, ni ukuvuga ko afite imyaka 61. Uyu mukecuru akaba avuga ko umwana we wamusambanyije asanzwe akoreshwa cyangwa anywa ibiyobyabwenge. Uyu mukecuru avuga ko na mbere yo gusambanywa uwo muhungu we yabanje kumunigagura, bapfuye ko yamureze kuri mushiki we ko yamwibye ibigori. Uregwa akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato byakozwe ku muntu bafitanye isano kugeza ku gisanira cya kabiri, ndetse n'icyaha cyo gukubita umubyeyi. Gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato byakozwe ku muntu mufitanye isano kugeza ku gisanira cya kabiri ni icyaha gihanishwa igifungo cya burundu giteganywa mu ngingo y'134 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Gukubita umubyeyi ni icyaha gihanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 8 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni 2 y'u Rwanda, kikaba giteganywa n'ingingo y'121 itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Nari maze kukubwira yuko ihuye naho umugabo ashinjwa gusambanya umwishywa we w'imyaka 5. Imagine. Inkuru nayo ikomeza igira iti umugabo w'imyaka 38 wo mu karere ka Huye akurikiranyweho n'ubushinjacyaha gusambanya umwana wa mushiki we w'imyaka 5 y'amavuko. Iki cyaha aregwa kurikiranyweho n'ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye ngo cyakozwe mu gihe cya saa 2 z'amanywa kuwa 28 Ukuboza 2021 mu mudugudu wa Nyakibanda, akagari ka Buhoro, umurenge wa Karama, mu karere ka Huye. Amusanze mu cyumba yari aryamyemo nk'uko byavuzwe n'umwana yasambanyije. Ubushinjacyaha bukuru dukesha iyi nkuru buvuga ko uregwa yavuze ko ubwo yaramaze kubaha igikoma we na murumuna we yamujyanye ku buriri araraho aramusambanya, avuga ko yabitewe n'amadayimoni. Nyuma yo gukora ayo mahano uregwa yahise atoroka afatwa ubwo yaragarutse. Icyaha cyo gusambanya umwana akurikiranyweho kiramutse kimuhamye yahanishwa igifungo cya burundu hashingiwe ku biteganywa n'itegeko mu ngingo ya 4 y'itegeko nimero 69/2019 ryo kuwa 8 z'ukwa 11 2019 rihindura itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyi nkuru iratujyana Gatsibo nanone kuwundi musaza nawe wafashwe ari gusambanya umwuzukuru we w'imyaka 8. Umusaza w'imyaka 38 wo mu kagari ka Nyamirama mu murenge wa Gatoki, akarere ka Gatsibo, arakekwaho gusambanya umwuzukuru we w'imyaka 8 y'amavuko. Aya mahano yabereye muri Gatsibo yamenyekanye kuwa 2 tariki ya 31 Gicurasi 2022. Umugore w'uyu musaza yatangarije PTN ko ari we wifatiye umugabo we ari gusambanya umwuzukuru wabo. Yavuze ko yararyamanye n'uyu mwuzukuru we maze uwo musaza amujya inyuma amukuramo imyenda n'ikariso aramusambanya. Yagize ati
ibintu byatangiye guhera nimugoroba ashaka kurwana, nkoresha uburyo bwose ndamuhunga, nisangira abana aho barara mu ruganiriro. Naryamye mu ntebe, noneho aza gukingura urugi akoresheje imigeri, ariko narumvaga. Nuko arakabakaba asanga aho abana baryamye, aryamye nyuma y'ako kana, agakuramo imyenda n'ikariso, noneho nawe avanamo ibintu bye. Yakomeje avuga ko akibyumva yabwiye undi mwana ngo acane itara, ashaka kureba ibyarimo biba. Yagize ati, nahise mbwira umwana nti cana itara we, twatewe. Acanye itara nsanga uwo musaza akari inyuma arimo aragashyiramo ibintu bye. Nahise nsaba inkoni ndamukubita, abana baramunyambura ndimo kumukubita, mpita mvuga ngo sinareka kubibwira abantu. Uwo mukecuru yongeyeho ko yabajije umwana uko ameze, amubwira ko ari kubabara mu gitsina. Abaturage bo muri aka gace nabo bavuga ko ibyo uyu musaza yakoze ari amahano, ndetse icyaha nikimuhama akwiye kubihanirwa. Aya makuru akimara kumenyekana, uyu musaza yahise atabwa muri yombi, yashyikirizwa polisi kugira ngo akurikiranwe ku cyaha akekwaho cyo gusambanya umwuzukuru we. Mu gihe uyu musaza yaba amijwe icyaha akurikiranyweho, yahanishwa ingingo ya 4 y'itegeko nimero 68/2019 ryo kuwa 8 ukwezi kwa 11 2019 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Riteganya igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Ni amahano gusa kuko n'umusore wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasambanyije umukecuru w'imyaka 92. Uyu musore ngo iyi nkuru yakomeje guca ibintu kubera ibyo yatangaje kuri iki cyaha ashinjwa. Ni inkuru nayo ikomeza igira iti, umusore w'imyaka 21 witwa Lezi Khan wahamwe n'icyaha cyo gusambanya umukecuru w'imyaka 92 bikamuviramo urupfu bahuriye mu nzira. Yavuze ko nta mpamvu n'imwe yari gutuma uyu asambanya uyu mukecuru, kuko ngo asanzwe afite umukozi batera akabariro igihe cyose abishaka, ndetse ngo yari afite abandi bagore asambanya ku ruhande. Uyu musore kandi yashinjwe gusambanya umukecuru witwa Marie Foytels ukomoka mu mujyi wa New York. Kuwa gatandatu Mutarama 2000 byabaye mu mwaka wa 2020 bahuriye mu nzira. Maria yasanzwe aryamye ku muhanda ahitwa Queens mu masaa 8 z'ijoro, afite ibikomere bikaze byanatumye agwa mu bitaro. Polisi yavuze ko uyu musore yakurikiye uyu mukecuru wari ugiye kugura ibiryo by'ipusi, yagera ahantu hihishe agahita amufata amuturutse inyuma akamusambanya. Kandi we yavuze ko yasanze uyu mukecuru ku nzira, agerageza kumufasha guhaguruka, ariko kubw'impanuka aranyerera amugwa hejuru, ipantaro ye irafunguka. Uyu musore yavuze ko hari undi muntu waje agafata ku ngufu uyu mukecuru wari waguye hasi asa n'uwataye ubwenge. Kandi yabwiye New York Daily News ati, ni gute nasambanya umukecuru w'imyaka 92 mfite umukunzi kandi hari abandi bagore benshi nakorana nabo imibonano mpuzabitsina? Nanjye mfite nyogokuru nitaho, muhanagura amarira, ndamuterura, ndetse mufasha kugera kwa muganga yafitanye gahunda na dogiteri. Se w'uyu musore yavuze ko atahakana ibyo uyu musore we ashinjwa yakoze, aho yagize ati, ubyara abana ariko ntabwo warema imitekerereze yabo. Turasaba imbabazi ku byabaye, ndetse tunihanganishije umuryango w'uriya mukecuru. Uyu musore yabwiye abapolisi bakimufata ko yageragezaga gufasha uyu mukecuru, hanyuma ipantaro ye iragwa, igitsina cye kimukoraho. Uyu mukecuru rero yasanzwe ku muhanda yavunitse imbavu, igufwa ryo mu rukenyerero, ndetse afitiye ibikomere ku ijosi no mu gatuza. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize kandi yahamwe n'ibyaha byo kwica uyu mukecuru wari ufite abana 2 b'abahungu. Amashusho yagaragaje uyu musore ko uyu musore ari we wakoze iki cyaha.